ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯄꯥꯔꯇꯤꯅ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯂꯤꯗꯔ ꯈꯟꯕ ꯉꯝꯗꯕ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯀꯅꯥꯗ ꯇꯩꯁꯟꯒꯗꯕꯅꯣ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯑꯗꯨꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯁꯣꯟꯕ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯒ MLA ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯏꯅꯤꯁꯤꯌꯦꯇꯤꯚ ꯂꯧꯔꯒ ꯂꯤꯗꯔ ꯑꯃ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄ ꯉꯝꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯆꯥꯎꯊꯣꯛꯅ ꯍꯥꯏꯒꯦ ꯆꯦꯂꯦꯟꯖ ꯇꯧꯒꯦ ꯑꯩꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ BJPꯒꯤ MLA ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯑꯩꯊꯟꯗ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯑꯩ ꯏꯅꯤꯁꯤꯌꯦꯇꯤꯚ ꯂꯧꯕ ꯉꯝꯃꯦ ꯂꯧꯒꯅꯤ ꯍꯦ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯁꯤ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯑꯗꯨ ꯑꯩ ꯔꯤꯖꯥꯏꯟ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯒꯅꯤꯕ ꯀꯣ ꯔꯤꯖꯥꯏꯟ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯑꯗꯨ ꯃꯇꯝꯗꯤ ꯅꯍꯥꯟ ꯁꯁꯄꯦꯟꯗꯦꯗ ꯑꯦꯅꯤꯃꯦꯁꯟ ꯂꯥꯛꯈ꯭ꯔꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯈꯪꯉꯤꯅ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯔꯤꯖꯥꯏꯟ ꯇꯧꯊꯣꯛꯀꯅꯤ ꯊ꯭ꯔꯦꯠ ꯇꯧꯔꯣꯅ ꯑꯗꯨꯒ ꯅꯣꯏ ꯄꯥꯔꯇꯤꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟ ꯂꯩꯔꯤꯅ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟꯗ ꯆꯠꯂꯒ MLA 10ꯅ elect ꯇꯧꯔꯣ ꯍꯥꯏꯅ ꯄꯤꯁꯜꯂꯣꯅ ꯆꯩꯔꯣꯅ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯗꯤ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟ ꯁꯤꯜꯂꯣꯅ ꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯁꯥꯔꯗꯥ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯅꯨꯄꯤꯁꯦ BJPꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟ ꯃꯥ ꯃꯣꯔꯦꯜ ꯒ꯭ꯔꯥꯎꯟꯗ ꯔꯤꯖꯥꯏꯟ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯔꯕꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯤꯗꯤ ꯁꯤ ꯈꯪꯗꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯃꯤꯅ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯁꯥꯎꯒꯅꯤ but she is not deserve she is not deserve to be a president of Manipur BJP party in such a situation at this juncture she is not fit ai haige ma yen thinabagi natte sidi sarda se ma khanba center gi harap ngai ngai lete ma moral resign tawgadabani number 1 ai haige sikta ngairam ge go kuki gi MLA BJP MLA oina minister oina go directly akhoi gi ngasai constitution da natraga integrate amada challenge tawba mayam laikhreba ngasi phobada ma explanation call tawde ma action laude number 1 number 2 da ngasai oja biren gi natraga topa MLA gi soibalam da tokro president BJP gi party gi CLP go house leader chief minister sena masa resign tawkhre resign tawraga anoba party khangadabado president na meeting kawra khangadabane adu tawdreba adu tigi suspended animation se lakhe magi responsible ne ma moral ground resign tawdabane adu MLA hoji lariba MLA 31 32 adu su pha padriyeba adu kala su ngangeba no resign tawro na thon bane MLA BJP gi MLA ani hum ngawone ha ngawone ngangde aduna all the responsible shall be borne by BJP president. Okay, Oja, thank you so much. Ko thong thang se ko gi PR kanona PR thamkhra matung da governor na haire masi taseng namok masina santi purakpa ngamna bi right direction oigadori bra kamaina sa gi meeting se kamain thambiding Oja. Masi Manipur se hujik leiriba mayam se praja mayam na Manipur gi mi oi mayam na su ure akhoi magi hoi nuaina tabagi kariumba thukaigani ada togani haibadegi punamakse tawrakpa lepnaba khaktani tawbu hujik chathariba Manipur da chathariba punamakse khalla kanda tungda future da masina karimata akhoi hingminariba aduga economic aduga akhoi mioi punsi dadi tasengna mase yam kanaba akhoi da pikni haibadu di leite ran tawba mi hanaba akhoi tawri thoriba mayam sidi tungdadi akhoi gi mangba khakta oigadabani aduga lairik lesu haigadaba doctor engineer civil officer oigadaba mayam su ai lepak ima lepak ngaktaba yade haiduna punama thadoraga sum khulai pairaga changba mayam su leikrabani ko masi akhoi tungi yamna chawba mangba ma oigani una lepak haibasidi akhoi democratic oiba lepak amada akhoi hingjabani constitution makha amada hingbani aduna legal haiba illegal haiba lawful and unlawful activities haiba mayam lay aduna law na yadaba pot makhai dudi government amo oina ko madu law da full oina chappa yaningai honaba haibdi government gi pandamni aina oirasu mana oirasu ko aduna illegal haibisina yadabu potni legally chatpa isina government gi thapakni aduna aikoina pemba pendaba aikoina pamba pamdaba du leramgani aduna amani ko adubu government ama haisidi hoji PR laktrasu government lairasu madu kumba illegal activities unlawful activities mayam dudi leitaningai honaba haibadudi ko madudi aikoigi universal gi channabi ni hab law ne ko adumai lakcha kanda aina haijaning badi hojik PR lakhre suspended animation thamgre thambaje da hojik numi khara se da step locally bo tawri bo punamak se phajana hanade khenaraga ga leirambade ki hojik ki position se yamna hongba mong ma da lai ko adu hoi peaceful purak se shanti oina thamse mahosha ki punsi hanjan se haiba tarade akhoi khulai loina thadona batai khuda khulai painaraga launaraga dum kamnaraga
shanti hanjangani ko akhoi mahausa kumna mu lei restore togani la akhoi peace leigani haibdu thajaba yade adudi sula lawe aisu nangsu khulai par lan taunaraga manipur da shanti purakani haibdu oidoi adudi suwe oide ada landu to khalasi shanti oina nungsi chana mahausa kumna hanjanji lehanje ataradi khulai paiba mayam se khula paiba se angase unlawful illegal mayam do di akhoi thadona batai ko adwaina masidi akhoi mayam na phap ta damna adu to to bu hojik government na governor na order thoklaga toriba punamak se chamana na order budi ching du su tam du su haina thoe ko mase chamana na phajana ching du su tam du su implement to biba equivalent ko equal waina apply tawraga phajana chathabi bado ado akhoi di parjama waina du pame ko natana ore chingdana tawram da ba tampak da mu tawram ba ko ado tampak na mu taw da ba chingdana kha tawram ra de ado su wa problem a chawba ma oigani aduna order du gi matungina chapmana na chingda su tam da su phajana thikat hunkat phakatana tawba taradi ko ado su ama adu di chumgani ado bu hojik mayam adu tawbadudi ngasai manipur da peace shanti hanje hairadi formula dudi adusu amane aduga dialogue tamna sabago adu hojik akhoi yengba kanda moina matam piri ko hapta ma piri 7 days amma piri ko adu maina pbc da hojik ti governor na PR suspended tawrabane na animation thamlabane na rule gi matungina masu magi tawphom thokpududi tawbani aduna hojik kari haigadra haiba matamda aidi manipur gi prajama waina haibadudi akhoi hojik chathariba lan se akhoi di pamde ko aduga masina kana badi di pidre adi ngo hojik government se phajana su kaino mapung phan chalaiba ngamdre ama gama chingthanare jumaina tawna badi gi hojik suspended animation se lae hojik ngarang khulai phagat pa hore adu tawre na tawrak kanda hojik lekai da mu nupi singna thallaga mai akhoi gi rally protest tawdana mai thadana tawre aina thanjaning medi akhoi praja singsu yamna singna ko thaba tawba ma change PR lakpadi pamde haiba sonda akhoi da tawthokpa mayam di PR invite tawriya hojik hayang ji kanna iran tawnaraga mai thukainaraga karino tawnaro PR tum lakhrani ya to PR kamaina la halaraidra harti yamna phajaba mongda ko peaceful protest ta natraga kaino tawraga yamna singna tawraga tawbadu de adudi PR akhoi la weba adubu sede iran dum tawdana khotana adum tawnan lairaga adum tawro ne ko adudi PR dum lakhrani aba aduda PR du kana invite tawbuno hojik se mi khana suspended animation thambase akhoi TV da discussion yawba aduga akhoi wari khra sab public da tension basu yawri no bluff tawgunu public na sulala hanba nate hojik suspended animate thambase ai challenge tawge public na nate akhoi na sunate akhoi piala haina demand tawkhide karamba organization na karamba section na party na karamba mi hoina pia thambio haina che thakiba lege sisu akhoi phap ta de MLA oriba ma khoi singsina party gi manung leiba moisina unity oidaba amata oina chappa ngamdaba lepa ngamdabagi moi chingthanabagi lothonaba tawbadege chief minister na sign resign tawkhibadegi natro adudi anobo chief minister oiba ngamdaba adu mo purapa ngamdaba adu mo leader thoraktabadegi government di leitadna leibadi yade rule di lei constitution di lei rules of procedure and kainoma conduct lei ko business adu lei constitution lei adu government constitution crisis leradi law and order ya fail oiradi aduge political crisis leradi 355 3656 chalaigini id constitution la report ne adudi saidi sonda leader di khandre ko chief minister anoba ma singya su sindre laktre onatra mana tawna su tawdarbne na sonda suspended animation thanglapne adu bo praja da sinabu ya bro praja da tension ba ya bro kai praja kada akhoi de sisu khangdre ba ko adugi hojik suspended animation sidi MLA oiriba mayamna responsible logani moina thamhanbani no sidi nomai paiba kampura khunga ba mayamna khangdabase ko adu akhoi di khara na di MLA da kanbo mongda ko MLA na pura panate aduna nate smai lakpane haibalomda tongana akhoi na mi khara na sherana ngangba sawba chatpa le no aidi LA na kawro MLA mayam du kawro akhoi ga wari sase sidi moina purakpani resign tawkhre chanabi matungina moi ki kampuda ama khaloidro khalam grade nahan that nine the resign tawre nongala 10 the leadership ama khalam tarde huji suspended animation se lawe me adudi kalana la purak pno kalana thamno hojiki
PR lakpagi se so singna praja singna khara langdana akhoi mai tordi ar noina responsible logni noina dai pugni noina fix tawni hairap kanda de akhoi gi manungda akhoi differences leite akhoi unity oina le amata oina le haina go politicians singi machin thiba haise sidamina mu ilai na uwe akhoi di ikai ba hojikti karisu tawde akhoi problem leite akhoi manungda yana le adudi yana ba taradi karigi suspended animation thamba no party manung the differences laite akhoi chaman lai hardi karigi why they impose the suspended animation ko hojiki adugi suspended animation lakpagi nomai phakat po hobne ko adu hoji amul langlaga kholaga tawradi PR mu thamkhrani jasadu adudi kanana invite tawba adu mi PR thamlaga khulai lokhat po yaroi adu tawpa yaroi hardi adudi akhoi se sama de hinge ba PR thamba taradi rule du chap cha chalai ba tabne nomai license pai da चटप पुबदे अयिंग यादेना इलीगल मया आउगा मरम चाना मिगी युमदा पैसा खाइदन खोतन तौबदी यादेना तमगी वानते चिंगदसु तमदसु चमने अदुबु साइना हाइबदो गवर्नर ना चप चाना चिंगदसु तमदसु अप्लाई फजन तौरदी मदु अदुदी फगनी अदु अमद तौरमदबदगी क्राइसिस वानी अदुबु होजि चिंगदा याम पीसफुल ओइना गो अदु ओइबा क्या ओइ अदु लेरे अदु तंपाक्तदी होजि ngасai aina social media da uba kandadi puchai chaikhre adumai tawra chakhradi suspended animation se hoji dissolve tawthokrani piala khrani piala pa kana hena kansalaga mi center na full power pairaga army mayam thajalaga ngasai illegal oiba pot to unwanted things unlawful mayam do the activity de thingba tai sidi projambo oina hairo di akhoi di PR thamba ki supportive one nate government oigera waiter PR oigera unlawful activities mayam do akhoi di pamde aduna akhoi gi samaj da praja da society da akhoi gi leminari ba peaceful coexistence de akai ba yam lai ba ko yam chaun lai hoi land du di thokre community ani land thobo do center na intervention tawraga peace pura kera pura pio government leri government na negotiate lawraga dialogue tawraga pura kera puro natraga government na thinglaga bhajan na thingo land tawriba natraga soiba mi do ko jingi mina hoji hairi ba cookie na lanbra cookie do defense toro control to na maite na soibra maite na lanbra maite do control toro na that's the we call government adu government haibu du ne ba aduna akhoi di madu puna mak tu den naina daraga ko public amaga ama taisanaraga community ga amaga ama hunaraga akhoi se mix up toro mafam marang laita ba mong da chathadana laire ba aduna hoji PR governor na 7 days da khulai loina pikhalo haibu du di ko masai unlawful oiba illegal oiba mayam du ne adu di chume na adu di akhoi di chume haiba tai maram di hoje ek na yabu pot ni constitution na power pi bani adu ga mana hairib du so suspended animation thambagi basis the power da mana haibani madu thamlam da tar de se haigadro se hairo adu di hoji ki akhoi na thigada badi kana na suspended animation se thambano haibado akhoi na naina ga Thank you so much. Yam nungai yam phajana ja sangka sana thambi akoi gi gat pesi gi matang da ba ta ai ngasai matik am chugana tong jakib da center ga maruin hara kan da koi huji peace talk tora kan da laiba koi gi lal holu kaya ama su lai tampa ki koi gi outfit illegal when dilaw thok to mayam ama su khulai se lai du ba santan jo bi gi je pining ba khulai pai sino se da si khulai se pai ba looted or illegal koi illegal lai specific oi ba khulai se di am ta pan ba su pan ba go from di laite hai ba sida aduna masidai sida sigumba mayam lai ri singina koi gi if surrender tawrena khalasi poching je loina mak akoi gi chingya tamya da lairiba sing sigi maruina mo khoina question lai se akoi gi village volunteer sing chingya tamya nga aga sumaina lai mafam sing gi da khul sing sigi jaga sing haiba tare periphery security force na akoi gi ngakpi sen biba ngamgadoribra masi ngamni haibege koi gi security do koi hana pi ba du gi confidence building du mutangai phadabra su dum panai uja maruina koi kuldip sing na so hai ki bini uja mamang da koi tam da di dum line tam gi sti phagat pangam ni ching gi si ge di katang koi difficult on airport ka su tham gi na sai matang di kamai tham bini uja sai na so hai ro jan haibu su ko chumi aina koi na haibu du su hoi root cause se ama akoi hana khang da ba ya ro ba ko adu ka phajana se nei na ra ga akoi gi di root cause se kadai da karina oibno haiba ke phajana khanthok ta ba ama aduga akhoi gi police se phajana leita ba ama emotional da chatpa de gi ngasi akhoi manipur se akhoi se mai thi ba natraga pamda ba thaba henen thokpa le ba jina na haib dialogue chage ba adu nang sai chumi political party have se huji opposition de moi de ruling de yaw ba na ta ba ne na ko moi gi yamna kaino di leite moi gi kaino to to pa aran ba di leite re ba
haina haibado ji ruling da to alliance story ba mayam se ase potu ase da laye buko jina na lakcha badu da ina ma haining badi ngasai na su khra pan khre hoji example ama hana pk na tradi hore wa du phap ta roi ai khoina imphal da east da west da way any kaino ma da curfew ma impose to ba haise mina pamba na te ko curfew ma thamjan ba haise akoina pamba thamba na te curfew thamba ka tuka hangba ya roi mi chat pa ya roi natra totally ban ne curfew si kana na pamge but situation na compare to ba ka da curfew du thamba ne ba adu ne law haibadu adu akoi se law amadigi makha da lai bane na aina pamna su pamdra su law do enforcement to bu kan implement to bu kan da di madu aina yaninge yaningde ai pame pamde habata lakte habne da ko hoji aina aran ba ma tawru re law ma lai bane na law na ai bu phana to bu kan da aina ai pamde hai su jail changba mi su kana na jail da laininge adu law do mana kan bu kan da phara jail da thamli ba na tro habne da poti hoji aina la chaning bedi adu kumna ngasai na haibata haure governor na hoji tholiba order do phajana equal oina implement tawradi ko jing de su tam do ri phayaba hore jing de na tawramba tapak de tawdaba tapak de tawramba jing de tawdaba taradi adu bera laayaba potu aduna equal oina tawba taradi adu di lepak phaningai gine haibane abako ngasai haire pamdaba nomai si bu hoi kana na paininge the pai so mo rule am lebe gi license holder haina lebe singkhakna defense ki pai bane ba adu wo akhoi gi hoje akhoi na khangda bade ngasai bobi na haire yamna chumbo wani langi masigi situation da khudong chabal lauraga nomai se karamba matam da pai gani defense kira natraga sum sanani gara natra sanani ga natraga paisa demand tawningai ra natraga mi bu che tawningai ra akhoi da ma yauri ba ko imungi khanaba aduga nupi nupagi soina lana badasu akhoi gi pot se khara akhoi na u social media da uri ba adudi akhoi gi law gi matung ina di wangma da chakre ba adu kumba mayam se na situation se compare tawra ba ko aduna hoji jing de su tam de su chap chana magi order do rule do chap tar de khulai ani mak paina dar de kwai langkam na gani adum kam na roi do diom to kali phaba ma di lai gani ba ko adu sai oi khulai pai bai se mina nomai kaplak padagi ai su defense tawninga haina khungap pa natra khulai se means ways by who by crew ko anyhow any means tawraga khulai thiraga moi su khundi ngap libni ba aduna aseda lak chanem bedi madu order ga loina na mana situation du control to buta hai ko aduna khulai di phakakni khungap padi yaroi khungap sing phagni heta hai ba sondana landi lep taraba adudi amu soye ba adudi lo yaroi ba ko adudi onna taina ba da chakni ba aduna masai na hai ba equal hai ba se both side ching da tamda aduga magi order du ga loina na control to ga da bne ba adu hoje ku jing makti kamna ba di khonna ba di leite na ta mi phana ba hana paudi leite ba ko adu mana song cookie sing na su kablak taraba maise hanba tar de son su kagari kapkni ai wakan da ko adu wera di hoje landu loisal je nangsu nomai thado nangsu nomai thado haibadu di aidi chumi haina lowe ba adu di ko aduna tawna adu wera di afaba adu thado hairi sisu masai nomai mulaga kadai dadi license holder na tab singdu da ne haba aduna chap chana ching de su pai khapiu tam da su pai khapiu haibane aina haijaning budi ko aduna governor nang si thokpu de hojekti akhoina pame pamde haisu hainingai leite habne da maramdi ngasai na haibadu rules amal leyaba constitution amal leyaba suspended animation government se hojik matam khra suspended tokre aduna governor na full paire adu governor na paiba kanda 356 chala ba kanda di masi tobu ya haiba rule du lebni na mana to thopu du chumde na khoi na kri haiga da bno haijari ba adu madu chumde hairadi amna singna madu potu laktani khoi na sana ba ta habni da adu potu di madu khoi na sana ba lila sana ba haiba mi aduna lina adu phajana sana darabne na hoji flock cha khre ba adu lila du kana na sana ba mlm mayam du ne ba lila sana ba du aduna ai lai di hoi opposition chu wei leite mana no confidence motion thagal adu de adu bu yadre da adru so hoji ki opposition na alliance khra wei riba singchen ko akhoi suspended animation lak pa se akhoi pamde adu chumde ma se praja shokat da bane hardi at least something more issue slogan protest khra budi court to kari no amadi to bu yabul lai ri ba ahan ba suspended to bu matam da
order thopado akoina lawyer sing da khara tanaba kanda diko masi kitang soiba lanba so tum lei haina khara taeba adu di court chapu yai ko adung ba khara opposition sing su adu chumde haibagi chatke haibara ko adung ba ma di tawpa ya adu ga men di hojai si purak putu ding sai haibu ni ruling da ne haba ruling je aina khwading ngapse BJP gi MLA da 32 lei ribani adu karamba matam da how khiba matam da PR thambra hairaga political party se single majority lobung amdaba masing kunthra sudaba mathwe ko kun sudaba tara manga tara do munamad alliance tonaba amana ama support tonaba government se semba yadaraba party ani hum se ko adu matam da dissolve tobane hojik sidi BJP 32 leyaba BJP khakta atopa yaudadna 32 si da atopa amuk changya lete 32 da ama yadra ama silaga so adum 32 da adum government to run to we have ne da kai ningai any suspended animation la ningai gi wafam lete haiba ko adu kanada taiga da bano haibne da adu phare amado former CM se yadre resign to khre ba adu de masai moi 32 31 sudabagi ko government semba ngamda bane habidu di chumi haba adu nate ba poto 32 su haba masidi atopa party su yaudra su hoji NPF JDU NPP yaudra su government semba ya ba le haba adu akhoi asigi de nei na te haba aduna masai poto hojikti madu BJP ki ruling government se na aduna madu leader lai da batarade oja birenda dum continue to holo kari kai ge example ko ai hai bise to honing bi wan te ko asumai na thokani hai batare aduga hujik ma resignation tawkhre amuk leader khanba kanda ngasai ma su ai su mu sem oi bi ya oi gni ne khan amuk candidate oi bi ya ba adu for kalampa party no kwadi ngapudi huji SR hai na leriba BJP ki party president se kari mata sigi issue matang ngang de go aduga hairi ba BJP ki kuki ki MLA tare yauri ba sing de so explanation call to de ko adu di party do karamba karmai na thaba tori bra hai se praja khoina di khang da bane ko adu na ngasai ma to khre yare het no wala kan da phare akhoi leader am khangani hai da notice piraga CM gi post se candidate winning ba sing mi manga oi ga taru oi bi ya ba taru to serenman oiraga ballot box ta ko Master A B C 1 2 3 candidate haraga kalan kana da tawraga akhoi vote thada bogda man MLA ka natro MLA se congress le pe BJP le pe NPF le adu le pe kanda amano yamada ka natro adu de MLA candidate manga du loina ballot paper do semlaga MLA kunthani thoido 32 du na ID ma support tawraga ballot vote thada kale taw khodi yamdu ko khodi yamdu na MLA semo mo we biya na amana leader khan khrena adu da oja biren so mu yobu ya ye याद है बोले ते नंग किन्नी दे वे भी आदे restriction दी लेते resign तोरो आइब खक्त ने resign तोरो का अनोब खनग दबा अनोब खनग द मासो मु योबु या है बाय ना हबदी मा फरे मा न तोरो है दे अतोप मयाम लेना अदुसु मैते चाने अदुसु मणिपुरी नि अदुसु MLA नि अदुसु BJP नि को सेम ओइ बिजबु मिया म खक्त ना नत्र मा नत्र दी ओइ बे हाइते यादे है बिसु लेरमोय अदु ओइ बंगम दबा अदु नंगसिदी प्रजादा brain wash tawraga ko akhoi da chaira na bai tare chayak na bai kre kre hai gadra akhoi da karino praja da chaman na ba ma di pura khre ba aduna root cause to thi se ba aduna si matang di id ko hujik phagakni pungani tawgani na na tawbagni asidi kana na thohon bano hai bado akhoi na mari makho ma thi ba change hai bane akhoi praja su ma du di thi draga ko sum da phaga khre adu taw khre ba khak le ba aduna hujik tawri ba ngasi chathari ba lila se hojik na mai tha da na tayar taw na taw se tawro aduga hai masi tawra di PR impose full PR impose taw khrani adu di kana na mang no adu PR thamba kanda governor na mi ki constitution ki rule ki matung in ek taw bu di governor la le happy aroi ai anatra ai na madu support nga na ai ngon da yade hai gadro no hoji adu di totally adu nai na haibdi suspended animation thamgre governor na full power paire paire gi matung in ma de lengak se control taw ningai lan thok te ningai
issue se phata ningai khulai do loin phagalo haibadu mai duty ni ne it is responsible and his duty kanam da thala hangja ozana su pukhat pi ki bido MLA mayam kanu mayam sina council of minister hane ki mayam sina khoi ki kanu se chief minister se resign tawro pam de haibegi tunga hairak baga chin na thongna media da khai mayam am laikre huji kai de moi ki marakta leader ma consensus ba decision ma lepa puthok pangam dre masi huji anau ba cm laktar su manga tari pot se gamna lu bani dana mokoi marakta ki matik cha ba leitrabra natraga moi daite se logba ki rabra kamai thambiding adone moi marakta leitaba manba aduga daita lobo ngamda base aduda ne ba koina haida khwai ki shonba politician haibado party da adu taeba sidi waro guno bugo aigi isagi party na isagi leader khanba ngamda ba haise kana da taisanga da bano adudi party aduda yamna shonba ama leire haibado aduga MLA mayam leiriba aduna initiative loroga leader ama puthopa ngamde haibase ai ta sei da chothok na haige challenge toge ai na huji BJP ki MLA oina leiramba ai thano ai initiative law pangam law gani law he kari no si tobu yar adu ai resign togani hai gani aba ko resign togani kai na adu mudardi dahan suspended animation lakhni ai khangi na adu dia khoi resign togani threat toro na adu ga me party ki president leiri na president da chalaga MLA tarana elect toro haina pisalo na chero na lena tadi president silona sena hai bada huji sada hai riban du pise BJP president ma moral ground resign to we are bani no akhoi media si khangde huji na hai raga mai mi na ingo da saugni but she is not deserve she is not deserve to be a president of Manipur BJP party in such a situation at this juncture she is not fit haige ma yen thina ba gi nate sidi sada se ma khanba center gi harak pangai ngai lete ma moral resign to gada bani number 1 ai haige sikta ngai ram ge go kuki ki MLA BJP MLA oina minister oina go directly akhoi gi ngasai constitution da natraga integrate amada challenge to ba mayam laikhre ba ngasi phoba da ma explanation call to de ma action law de number 1 number 2 da ngasai oja biren gi natraga to pa MLA gi soibal am da tokro President BJP की पार्टी की CLP को हाउस लीडर चीफ मिनिस्टर से ना मसा रिजाइन तौखरे रिजाइन तौरगा अनोबो पार्टी खनगदबदो प्रेसिडेंट मीटिंग कवर खनगदबने अदु तौदरे अदु तिगे सस्पेंडेड एनिमेशन से लाखे मागी रेस्पोंसिबल ने मा मोरल ग्राउंड रिजाइन तौदबने अदु MLA होजी लेरिबा MLA 31 32 अदु जु फा तादरिबा अदु कना सुंगांगे बा ना रिजाइन तौरो ना थोन बने MLA BJP की MLA अनि हुम गावने हा गावने गांगे अदुना all the responsible shall be borne by BJP president okay oja thank you so much yam assertive oina mathau se torok da ba mokoi masem lingjen mana da ba aduga namdana khoi gi hujiki PR se puhalai habani diklai se ojan tu thambire aduga PR se la abadana whether we like it or not khoi na pamgira pamoira according to the law gi matungina khoi pakhalai ba khongthang jingi di tokhom tokon tokhala ko dudi masi akona thaidu hogoda masi kanom chat kidare khoi na pamda bu itara ga hana semdu hogoda badu lengak se kai hale dingjen man haudare tokhom tokpo assertive oina thabak ta hodram dana hujikti torok pata bani haba pham dusu thambide aduga yamna chaungna soi de sidi khoi gi focal point haiba tare kari degi sorapono hairagadi hujik akoi makoi gi lingjen manada ba adagidi kanu sige solution je solve tawna bai damakta mai jonjen ma hutta koina yana power mungring akoi gi pham bunna bega tawba mami ma saklo na ma koi da uhan gi bidamaksu koi amadu yesu yam laibak thiba mami am kan haiba tare an ka sarda lakse ge uja koi gi lady ba kanu si Zanu thambi ki popular government siam bagi apa madu lay masih prolong tau da bahai basi ki potne da ai am tang ning jege ngarang na hansi da koi chief minister site budi masih madu infam yaw da ni khopin na clarification ma sam bi lay the print sida faction ani thu akanda led by amana ngasai gi hanigi chief minister Biren aduga amana secretary Bratana tawraga tunga na moi se kem nung tobo post lai re aduga akoi gi chief minister gi residence da ko meeting ama phama kan sida wata na rakanda new party ma float toropo ya bagi sigi pot sima tawse bagi lai aduga chatla kana koi gi president da koi kano tawrakanda according to the report takna rakana center da ada hayala kanda koi gi adum prolong tawdu bo itara gadi amu akoi anoba party form toro post lai aduga report si lora pada haibasi
2027 की इलेक्शन सिदैसदा मखोइना पाखलिसे मसक मिन ताकथोक्तब लीडर गुम हाबे तारि बीजेपी के इलेक्शन से माइ थीगेद्रा हाबे पोच की बेलेबे की लीडर अमा फॉर्म तौनबा हाइना अदुगी पोच लै अदो जा साइ पनबी की अखोइ हुजि लीडर अमा सीएम अनौगम सिला असु कनम हपक मतमदा सेंटर अमसुंग स्टेट की अदुगी अयाब दुगुना सेंटर मसना सु यारोइदा पे स्टेट मसना सु यारोइदा पे स्टेट न तौरग सु यारोइदा पोट अमा लेक्समेन सेमकपगी अदुना हुजिक लैरिबा मतंग की लैरिबे से वजा अखोइ प्रिंट की सिना अखोइ कनो रेफरेंस अमा ओनसु ले थमकांदा कनो सी प्रेजेंट रूल से अदम खरा मतम सांग प्रोलोंग तौरकदौ मानब्रा नत्रगा कमाइने अदम सेमजिलकपगी पॉपुलर गवर्नमेंट सेमबगे अखोइ सुबा डिसीजन अम लाकदौ मानबा कमाइन थबिनिंग शुरबला हुजिक से मणिपुर से अदम आइगी वाखन दे याम लुरेदा लाई लाइना अखोइ लौबा यादे खनबा यादे को अदुना कनगदब से प्रजानी अदुना प्रजा से मिकना नाखोंग सिंगना लेबा दरगा लै प्रजा न सोयहनबसु यामना दुम लै प्रजा सु सोयदब नते करमन मतमदा अखोइगी इलेक्शन लाप कांदा को करमबना अखोइगी अचुंबा लेबाक नुंसिबा ngaकदबा अचुंबा nganगदबा हाइबदो मदुदा चत्तबीदा अखोइसे मागी अपामबदा को यामना अदम पैसा हेना थादबा वोट हेना फंगी अदुरोमदा चली अदुगा ngसाइगी सिचुएशन मनुंगदसु मी खराना अदम मिस गाइड तौरगा ब्लर्फ तौरगा प्रजा से लांगहनबा खोनबस अदुम लेयबा अदु लांददि अदु तौगदबा नतेबा अदुन आइना पुलिस याम वाले है लान तौबो ओइसुनु मणिपुर सेमकके हाइसुनु अखोइ पुलिस यामा मखादा लोइना मक्से यूनिफॉर्म ओइना चकदबनेबा मदु ngamdri फौबदि अदु होजिक मणिपुर से आई हाइनिंग दे सिंग मो प्लेटफॉर्म द को अदुम यामना फजब मोंग ददि लेते अदु अखोइ मदु कनाना होजिक रिकवर तौगदरा हाइरगा अखोइ लीडर ओइरिबा सिंगसिना होनगदबनेबा अदु अनी सुबदा हाइसु हाइनिंग दे असेदा होरे अखोइना चुंगबा तंगदंग ngangaga चुंगमलगा को अखोइ हेता अखोइबु येंथिबसे हेन थोइ ngसाइना हाइबदुसु इमोशनल वेबगी हाइबने असेंबने हबा को आइना हाइबदो प्रेसिडेंट की अखोइगे पार्टी के प्रेसिडेंट रोल ओवर हाइतबगी असमाइना थोरकपने ला आइना मोजिना हांगजबो पॉइंटुदा ए अमा हाइगेबा होय मी खरादे यामना हाइबा अफबदी यावरि को एमएलए काबो मरक अपोजिशन के ओइगेरा रूलिंग ओइगेरा अदुगा अचुंबा अदुम खरा तौनिंगबा मी सेंगना तौनिंगबा मी खरा चुमना अदुम चप्पा मीदी यावरि यावदे हाइब नते को एमएलए मरकता दुसो ममिंग हाइरोय अदुगा असोंदा यावबा सिंजो आई ममिंग दि पनबा नुवाइते को तौरिबबु हुजि अखोइगे एमएलए 60 लेरिबसे तरा कुकीनी हाइरसु मसिदा यंखै लेरिबसे दा पॉलिटिक्स तौरो हाइदुना प्रजा के यामना ओवर कॉन्फिडेंस एक्सपेक्टेशन दा थागतपनेबा मैंडेट लौरगा को अदो अखोइगी लेरिबा एमएलए सिंगसे पॉलिटिक्स तौबा मीदी इया यावदेदा अनि अहुमदगी हेन को आइना सुम खनबदा करिगी पॉलिटिक्स नो आइरे पॉलिटिक्स हाइसे लेपा की तमक प्रजा की तमक त आई लेपकदबनेबा ngasi करिगी क्राइसिस लोइना थोपनो आइरा कांदा प्रजा की लेपा की तमक ममांग थादबा अदुगी हाना खनदबा मागी मागी चेयर की तमकता को हेना इंटरेस्ट अदुना मरु ओइना लोबा प्रजा सिदी लेपाक सिदी मनिंग द थंबा मदु पोनुम की तमकता ngasi सिंगुम थोपनी हेबा को अदुगा होजिक लुचिनबा खनबा ngamdaba हाइबसिसु अदुगी फैक्टर ने हेबा को अहुम सुबदा होजिक पिया लाक्तरसु खरा लेला लीडर खनलगा तौरे हाइरसु हिस्ट्री दी लेहौरनी जे इकाइबा मदि पीखरे एमएलए लेना मशीन सुदबसु नते लेना सस्पेंडेड एनिमेशन थंबा हाइबसे अदुसु फाइनेंशियल ईयर असेंबली फमलम दाइदा होजिक फाइनेंशियल ईयर से दा फाइनेंस की अकाउंट के सेक्शन नि मयाम बजट की अप्रूवल लौरगा नैनरगा चौखत तौगदबसे दको येगो टाइमिंग चप चन फाइनेंशियल ईयर हाइबसे अखोय मयाम की तमकती यामना मरु ओइबा ईयर अमने था अमनेबो सिदा दाक हाइना मसीगी सस्पेंड एने थमजले होजिक अनौबा दु लापदगी होजिक पेमेंट लोइना बिल सस्पेंड तौबने होजिक थिंगबने होजिक बिल फंगने न ngairaba wariba mayam ngairaga go finance ta athingba mal layaba chief secretary na matam khara hol toro moina nahan hek chief secretary chief minister tokibadegi ko loina ma hojic ben tawra lay kana yimangba khoi praja da ahum se maru oina se da yengbio aduna ponumak thohanba se akhogi MLA waiba politician singsina politics taude haibadi lepa ki praja ki mamang thade mani adu last time ka ha okay go last time ma haige लेपाक नुंसिबा प्रजा नुंसिबा तारदे मणिपुर की लीडर ओइरो हाइना माबो अखोइना थागन पनेगो मणिपुर की प्रजा की लीडर ओइरो हाइबने मणिपुर की अपामद डिसीजन लौरो हाइबने अब ngasiदी मणिपुर की लीडर नतना को
kaino center gi leader khara gi chokidar oina chakhre beyond oina lao la chalo challe ko moina aduga decision ju moina lo bi re ba siam ikai re ba hojik sadan haidu sikri no emele kha center na khan junu what is this politics okay sigi am ikai ningai ne ko aduna Manipur ki loina maki moko oina Manipur ki praja ki lepak state phaja khraba Manipur sana lepak ki go leader ne ana kon hap lag yam lem na chalo hai bise okay masi ima lepak si di da khunthoroga masi di phaja den daruga center ki go chokidar oina oirame ne akhona sonda di lepak ki leader oiro hai ba sonda di chokidar oirame karmai na khoi lepak chokhapo purakani yami kai hantha ya ojinga le center ki khutale center na Sibu Manipur ki crisis issue sibu center da khoi na kari hai ni ngai BJP ki leader khan badu chief minister khan badu kari ki center ngai bi awge asip la praja na se khang de praja su support to mi yori praja na mikap thop da go asidi kari su na te praja se mikap to tumang bagi leader sing na tong ni to bo ore ai se na si platform da hai ge akhoi ki ngasi politician sing je ayamba MLA kari ba ya se asidi MLA we jabwane to lo bagi security thambagi adadi mi gi chokida oirami beyond oirami aduna nang si kangho chairi bese ai chokho na tum hai ge okay za ai phagera tum pharo ko okay akoi da sidagi akoi gi makok muru ne akoi gi leader ni akoi gi representative ni akoi gi phirang gudi ma to khunai lon chi gi yai phathorang mayam paikhat lang da bain tha ki badu ada akoi mating leina masagi to hum to ko sakti do sizna da bagi yamna nungai taba yam laibak thi pot ne duga odanu thambi gi bise akoi gi praja miyam gi interest ta natraga party ki interest ta even party ki interest ta natana koi masagi on interest ta masida hena mai onjin bagi mami sim akoi chaungna uba power mongering akoi gi chief minister gi handa ki pham munthok munchin tongna bagi yam lai bakti mami mu su koi handa ka chaunga ta ba sisu masi masuni losilak bagi soina